لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك يا رب زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلي على خير الأنام والآل والصحب الكرام والآل والصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت الحرام للحج بالبيت الحرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك والملك لا شريك لك يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج بالسلام حتى نحج بالسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
Allah ridha, ya Allah ridha, wal 'afa 'anna ma madha. ما لي سواك مما ضاق كل المنى كل المرام كل المنى كل المرام. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك عليه وسلم اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد يا معيد أعيدنا يا سميع أسمعنا يا جبار اجبرنا يا ستار استرنا يا رحمن ارحمنا يا رحمن ارحمنا إلى بيتك وارزقني العودة ثم العودة. بسم الله الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أماتك حملتني على سخرت لي من خلقك حتى سيرتني إلى بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك. Ya Allah, rumah ini adalah rumahmu. Ya Allah, rumah ini adalah rumahmu. Kami ini hambamu, anak dari hambamu yang lelaki dan anak hambamu yang perempuan. Ya Allah, Engkau telah membawa kami dalam keridhaan-Mu sendiri, Ya Allah. Ya Allah, Engkau telah membawa kami dalam keridhaan-Mu sendiri, Ya Allah. Sehingga Engkau mudahkan kami untuk datang ke negeri-Mu yang suci ini, Ya Allah. Sehingga Engkau mudahkan kami untuk datang ke negeri-Mu yang suci ini, Ya Allah. Dan Engkau telah menyampaikan kami dengan nikmat-Mu juga, Ya Allah. Sehingga Engkau menolong kami untuk bisa menunaikan ibadah umrah. Kalau Engkau rela kepada kami, maka tambahkanlah keridhaan itu kepada kami, Ya Allah. Kalau Engkau rela kepada kami, maka tambahkanlah keridhaan itu kepada kami, Ya Allah. Kalau Engkau rela kepada kami, maka tambahkanlah keridhaan itu kepada kami, Ya Allah. Jika tidak,
Maka berikanlah anugerah sebelum kami jauh dari rumah-Mu ini ya Allah. Maka berikanlah anugerah sebelum kami jauh dari rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, besok sudah waktunya kami pulang ya Allah. Ya Allah, besok sudah waktunya kami pulang ya Allah. Kami berat untuk meninggalkan kota Mekah ini ya Allah. Kami berat untuk meninggalkan kota Mekah ini ya Allah. Kami berat untuk meninggalkan Masjidil Haram ini ya Allah. Kami berat untuk meninggalkan Masjidil Haram ini ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu ya Rabb, jangan jadikan masa yang terakhir bagi kami ya Allah. Jangan jadikan masa yang terakhir bagi kami untuk datang ke kota Mekah ini ya Allah. Jangan jadikan masa terakhir bagi kami untuk datang ke kota Mekah ini ya Allah. Untuk datang ke Masjidil Haram, untuk datang ke rumah-Mu yang suci ini ya Allah. Panggillah kami kembali ya Rabb. Panggillah kami kembali ya Allah. Panggillah kami kembali ya Allah. Dan panggillah kedua orang tua kami ya Allah. Dan panggillah kedua orang tua kami ya Allah. Panggillah kedua orang tua kami ya Allah. Dan panggillah anak-anak kami ya Allah. Dan panggillah anak-anak kami ya Allah. Dan panggillah semua keluarga kami ya Allah. Panggillah semua keluarga kami ya Allah, untuk datang ke rumah-Mu yang suci ini ya Allah. Dan apabila ini masa yang terakhir bagi kami, maka gantilah dengan surga untuk kami ya Allah. Maka gantilah surga untuk kami ya Allah. Maka gantilah surga untuk kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, sebelum kami jauh dari rumah-Mu ini ya Allah, sebelum kami jauh dari Baitullah, sebelum kami pulang ke tanah air, kami memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah semua dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah semua kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Jangan biarkan kami kembali ke tanah air dan membawa satu dosa pun ya Allah. Jangan biarkan kami kembali ke tanah air dan membawa satu dosa pun ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, sekarang kami sedang mengurus dengan muhafazat. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami ya Allah. Kami memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dan kami memohon ampun atas dosa kedua orang tua kami ya Allah. Dan kami memohon ampun atas kedua orang tua kami ya Allah. Kami memohon ampun atas dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, dan ampunilah dosa-dosa kami atas mereka ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami atas mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah umrah yang kami lakukan ini umrah yang makbul. Jadikanlah umrah kami ini umrah yang makbul. Jadikanlah umrah kami umrah yang makbul. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon kepadamu ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sebelum kami jauh dari rumah-Mu ini ya Allah, besok sudah waktunya kami pulang ya Allah. Besok sudah waktunya kami pulang ya Allah. Besok sudah waktunya kami pulang ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan jadikan masa yang terakhir untuk kami ya Allah. Jangan jadikan masa yang terakhir untuk kami ya Allah. Undang kami kembali ya Allah. Undang kami kembali ya Allah. Undang kami beserta keluarga kami ya Allah. Ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, ya Razak ya Razak ya Razak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Semuanya bersujud, semuanya bersujud, semuanya sujud, semuanya sujud.
sebelah sujud kita minta maaf sama orang tua.